Obia ho ye. Yeah, fantastic. Yes. Yeah. Na ada na wani aje. Abena. Ada yi. Fa de bon krata no. Debi ada na wani aje. Ah. Me hu. Na da hu me na wani aje. Nanka. Hey. Amen kwai. Boy yeah. Na ya shada wo krata ni musije na wo ba ni mo ya me Ghanaian Times sase na me de wakwa krata feto so enkron. Wo hye ya wa hu wo se Sort FM NC atum. Yeah. Said the omato stations na emu oboko no. Na asem no nyina ene se omo nko renew omo license na NC atum na oman he no ewa gogo nana no matena nkonya ewa santimante mu nana akoko sapon e de set to wasofo esrewusu ni Minister of Communications ese oni eye NC fo nkasa na omo emie station no emabu ye ho adwumane ade no adwumane nkoso na emu no anomo de aye ahoboa akotu eka bi ho no woso mutua ne de woso mo ye no mo ye sejo be kai se station omatum na nkrofo krompo de manyo se mo frefre mu se panyi oda no eyi ni ti so akọ independent constituency hono enti na ma eye NC foot etu sana mo no na na so de adesre eno de tu mpanyefo anim se omumie station ema wom na de wachi because some December ya na wuye o December ya na omo license no ewuye enti campaign for hye no mo emie mo mte no ni na de sa wode ato de bokrata anim ha na me de eba the new find the bokrata mu so a na weekend de na esewani ensa o ka kire ewo ye state house abobo no hodum na sije wonim se wasofo panyi Apostle Doctor into me obadi atonsa frɛ no na weekendi na omani nyina ye na yie ene omampani abedi echi alaji Dr. Mahmoud Baumia ekokosi omampani na mu ho omampani dada John Dramani Mahama eba eye yatemu adwuma kwanu so ampanyefo pinu afi ho koye emrasebedwa fo koye chese chief of staff mu nyina koye Church of Pentecost asafona kasanso emu asafoma emu mpanyefo nyina edrom kopie mu ho eho no ma na enye asemkuma na nya asemkuma kra wo state house onum na eno na wohwemu a omampani abedi eche ekasa eno no eyense omampani akufo ade this one sakone kokan ewo medimu wo kire adwumaden panyin ya beye ene soma wabesom man Ghana se wo yise na wono eye panyin a oye chairman Edema Church of Pentecost no a na osanso eye president Edema Ghana Pentecostal and Charismatic Council na wono ena ye president awoda no to wasom Ghana asoma Christopher ama enyoma kwani mu pa wade emfa ne kra NCA de bokrata yi abomu sembebre no awo hanma wo kenkan bia musaka na kenkan a obehunu ni nyina na wo hye delegate anim ha yin so a CJ asemeda ha yin nyina ye yero foriata kenoforiata omampani ayi na free so se fotosanfo de mo man ye nei wasan to post nim ama ne dibia foforo asemu e ba ye kan ye kan se ya pa se nya pa na official communication ma ye na no kra bi anim afede omampani chese ampa wayi panyin ya ne dwumadi a obekọ akodie no senior presidential advisor and a special envoy Edema international finance and private sector investment na chief of staff akosua frema osai opare na nsa nsa shesa enkrata we ase etino eno ene de delegate so bomu amane na ye hwe ne dwumadi sente se no na finance minister de na ya pone kakra de ama no ana wono na dwuma ne se no ba bebro finance minister de so ana wo finance minister ba bi obeye dwuma na kodru na wo ba bi a now penyo mampani ayi no won so de ne be hya se fi hon ma na ho asem da bokratai ediaba samia wuku ye no na National Lottery Authority wo ye penyo oda no na nia bresa krodom wo se nipa bi no mo fa kwati kwan so to chacha wo mu ni nkrata ensan so eni eye tumi se wo so mu di djuma bi omudie lotto 7 sa chachachacha no na nia bre ye pa ya wo de ato European Lottery sanim eso mo so nta wo machi na mo enkuntia saade no nti eno emu amane na Samia ukune da ha yini ne waji ni suit papa bi abone tie red bema na bema se bema ogina ne naso na woda ni mo nti no daily guide so amane a wode aba no na yenko daily graphic na CJ wonim se no ayire so akwata de May
eye kotoni ma bosu minimu no na omampani abedi echi alaji Dr. Mahmoud Baumia na watudini ayi ne Franka tuni abedi echire ya wone no ekọ 2024 queen na memu ena da bokrata eche se edini beba na se woni medini mienu a ewo soro pa ai jane na so pa CJ eye Dr. Matthew Opoku Prempe energy minister ena Dr. ya osaya dutwum se nipa mienu panyefo mienu na wo mumfoni eda daily graphic eni mo eche se wo hwemu a inside sources eche se wo mienu no mu gina top ya se panyefo mienu emu ba kudin ba bonte se wono na ebe ya bedi eche dia ma MPP Frankatuni no a ense se yo nwanwa enye wo monko a mame akosua frema osai opare kamani beje dodo si je wonim de ntia ye mami ni oba wodi kan ya wabe chief of staff wo man yi mu wa breaking record wa setting record na wasan so koye Frankatuni abedi ekire edema alaji Dr. Mahmoud Baumia de a na chese adwuma na si enti no no so no ankanye bad ene na chese e man ye die mu a enti ye mami so di ka ho a krofo boboso asanso na majority leader o se che mensa boss dini na mu na na akomya mu nyina dini na mu ni ade ye Steven Asamo abo chese dini de doso na kosisa mebu sumi ni mu omampade abedi echi na beto na no mutuo na wo ma ye hunu na nsen kwa din ba kwa asan ba honorable Isaac Osei yeah former MD tema oye refinery Isaac Osei former no a former MP was soldier man no so free state region and I know so Isaac Osei benimu idia but so far the daily graphic ebo amane omo mu gina wona so mpanyifo mienu na ba ku di kan na ba ku toso mienu tini che se Dr. Matopoku Prempe wa fra pata no na Dr. Yose Adutwum edi echi omu so mu mienu nyina so ya santimante mu mami akoso afremo adena kasa de CJ omo di kan former MP for Subin rather me da se omo di kan ma ya te ase se running mate de ya santimante mu enti no edin ye ba nyina so so asantemante mu mpanyifo na eba ye twen medie eni eti o February kwa wawu anisa me birth month oh that's solid that's wonderful your birthday de ka o abena si accept susu ai o birthday ya de ka meni eti efo nyina na de ka yo mko ai na sija semwe wo de inquisitor animu ha wonim se omo se 53rd cadet course bia na posi foko na the highest so far abano ya fi wedi na 500 na sa 500 the senior officers ene ya dwom kosa training no se ye yiwosum na tie ye omo se mu ahasan omo mokọ tron social pass ya omokọ na emu ahanu 200 ne de no ya na protocol na wonim say that worker tell say IGP the junior officers omunya ma ye senior officers no IGP di womudi ni ade ahyehye sa protocol 200 na wose ko no ena senior officers no mo ye diu no wo mo te nchen ena wo di junior officers ahyehye ya centralfo bi kra di wo mu bi a omunyina akwa ye bi wo mo nya posifo na sije no mo chese se wo IGP no good books mu a so CJ Abena de omiya me nipa we dey asamia miya me bedi miya madwuma na oye ena chese IGP according to the inquisitor on quote me kan me chiro ba bi asam na wa me kan de ma ho enti omo chese ba asa no e de menti me ho se bia ba police adwuma konim ama na ye ehuhu ni ade ni akasa ama CJ omo chese se ye kane so afa no da nkramantam ya no enei wo kwakwa so afa kwo afisem interior ye Henry Kote a suspended say sadia menti be ho ase ba police adwuma konim nti no wa suspend sa training session na say post for ekono a chese se no mo hwe say bambo sam ne enti ase be ye adwuma bibia be de ne komu ansana omama kwan enti no da obokrata ase we de ya ti IGP was it done pare court just junior officers omo woni diem ne diem just on eni ne omudi dwuma ne ade no wodwo omudi sisem enti say de akwa ne de krakra no o ma suspend CJ enti the inquisitor da bokata ne mo no wo sha the custodian so and also when e caretaker minister so mampade akufo do yi wo mo wo say o ma ya bom de so mo ko na ye veto na e gi approval ansa no ma bedi omudwuma ministries no so ntumi na mpan into apa
mpanyefo bi omo ya soafo dada ye omo kwakwohwe akyire kosi se omo mampani abo mu din no omo list ni nyina beba no ma hyase aye omo